Сусанна Джемилева. Ер асты атешінің сыры. Бірінші бөлім сайғылы оқиыcını селамлай. Сайғылы достым, тылсымлы бақлачықтың мажараларынан саңа артық таныш олған Лейла ве Энвер ақында яңы китаптың ilk sayfasında сенен tekrar көріштік. Қараманларымыздың өмірінде да нелер олып кечкенini огренмеге сабырсызлық нен беклегеніне умут етем. Ойле олса, олар нен берабер Қырымның ең мерақлы, тылсымлы, ажайып вақиалар кечecek ерлеріні зиярет етмеге азыр ол. Амма әр şeyінің өз вақыты ве ері бар. Демек, бірінші китаптан саңа белли олғаны кебі Лейла енді көйде яшай. О ана бабасына көчмеге ярдым етмек үшін шерге барған еді. Лейла ev eşyalarının толы құтыларыны evден машинаға ташығанда, yanında apansızdan Rıza peyda oldu ve yardım etmeye başladı. Sonra evvelden yaramazlığının belli olgan Rıza kızçıkның elini sıkıp belvan başının koruşuvunu hatırlattı. Leyla'nın Rıza arkadaşçasına sağlıklaşıp bir-birine telefon açıp haberleşmeye söz verdiler. Kızның mekteep arkadaşları da yardım etmege kelgen ediler ve koy mektebi azbarında en yakın zamanda geçirilecek bayramga davetini Leyla'dan memnuniyetle kabul ettiler. Şu bahtlı yaz günleri karamanlarımız koy etrafından gezerek uzak olmagan bir yerde Kuba kırışını tapkanlar. Herhalde bu yerde evvelden çobanlar rahatlana ediler. Yanında dağ çoğrağı aqa, Kobanın karşısında ise çoktan sönüp bitken ateşinin izlerini görmege mümkün edi. Dostlar böyle yerini tapkanlarına pek sevindiler. Şu günden beri Leyla'nın Enver Kobada hareketli oyunlardan sonra atlana, bir-birine hikayeler anlata, tek olarga özcesine kıymetli olgan şeylerini saklay ediler. Ondan da gayrı Kobada obur tarafından nağışlangan yavluçıklar, demirci ustaları tarafından yasalgan zincirinin kutuçık asılıp dura ediler. Bu sırlı yerde aytılgan bazı hikayeler pek külgünçlü keleydi. Öyle vakitte dostlarının külüşü kaya taşlarının divarlarında akız sedasını tapaydı. Koy mektebi ise gün-günden hep denişe, tazeleşeydi. Pencerelerde yanı camlar parılday, stadionda taze otlar yeşeri. Kırış ogundaki meydan dülber mozaik plakelerinin kalangan. Plakelerinin örneği Kırım Tatar kilimini andıra. Koyda okup yılının ilk günü büyük bayram gibi bekleniliydi. Avgust'un sonunda Enver 9 yaşını doldurdu. Leyla nihayet öz dülber kırmızı altın nağışlı anterini ve ona gelişken fesini giymege fırsat taptı. Leyla'nın anası takımı ile balalarını şen avalarının eglendirdiler. Bayramlık tort ise futbol topu şeklinde pişirilgen edi. Enver'nin doğan gününe hem raketa hem de fanat futbol takımlarının oyuncuları geldiler. Balalar stadionda yarış vaktinde birbirine rakip sayılsalar da her günlük hayatta arkadaşlar ediler. 1 sentyabr günü şehir başı obur tantanalı şekilde mektebini açtı. Koyunun bütün sakinleri yanı kitaplarla dolu mektep kitaphanesi, bilgisayar sınıfı, donatılgan sport zalı ve açık geniş sınıf odalarını korup oldular. Bir hafta devamında talebeler yanılıklarga alışa ediler ve çok kabarmadan okup yılı her vakit gibi devam etti. Leyla mektepteki yaş tabiat severler tögeregine yazıldı. Ayub dağın töpesinde balkurt ve köbeleklerle görüşken son, kızçık tuğan diyarının tabiatı onu pek meraklandırganını anladı. Ama muzika derslerinin de taşlamadı. Enver ise futbol oynamağa devam etti ve bilgisayar sınıfında çok vakit geçiriydi. Mektepnin müdür muavini oğlançıqның texnikaga olgan miragını görüp, onun yardımcısı olmağa teklif etti.
Бойлай этип, Энвер кичик талебелерге билгисаярда чалышмага огренмеге жардым этейди. Декабрь айында стадион кар менен капланган соң футбол боюнча идманлар сейрек кечириледи. Энвер интернетте мешур футболчулар топ менен чалышканларыны нумайыш эткен бир чоң видео тапты. Ракета такымы видеоларны бака ве виртуаль шекилде футбол ойнамага огренеди. Бойлай этип, Энвер эң севген ишлерини бир арага кетирип болду. Достарынын хаяты эм касиеттүү, эм кубанчылуу күнлөрүнөн өз невбетинен девам этмекте эди. Бир шейлер денишежек я да тылсымлуу вакыялар юз беречеги эч бекленилмейди. Декабрдын соң күнү Лейла телевизор каршысында отуруп, саатынын эл кубанлары кече яткан жылдын соңку саниелерине көстөргөнлерине бакып отурайды. Кызчык жаңы жылдык арзусуну тилемеге ашыкты. Энвердин экибизни ажайып мажыралар беклесин. Саат 12 кере чалган соң пенжереден элдин увулдамасы эшитилди ве япалак кар ягмага башлады. Саба Лейланын эвинде аяз пенжерелеринин жамларыны ажайып орнеклеринен каплаганын, капы исе тыштан кар обасынын капатылганын көрдүлөр. Керчек суук кыш келди. Түшүндү Лейла. Бойлай абада мажыралар акылыбызга беле келмемек керек. Айды, эч болмаганда чананен таярмыз. Экинчи бөлүмдө калакай ана пайда ола. Яңы жыл башлаганынан кар токтамайып ягайды. Бойлай абаны аксакалдарыбыз беле катырламай. Январде кар яш картны эпсин севиндиреді. Ама февралде авасы да сууду ве ирип оламаган кар обалары бузнен капланды. Адамлар сууктан безип, бу вакытлары энди өзүнү белли эткен баарыны сабырсыздык менен беклейедилер. Лакин бу сене баарынын ашыгмага ниети олмаса керек. Энвер ачык абада стадионда япылган идманларыны сагынды. Лейла жазылган табиатсеверлер клубу исе дагдаки жоллар пек тайгак олганы үчүн бир түрлүү табиатка чыкамайды. Ниайет марттын илк күнлөрү келди. Койде эркес тынчландырайды. Айды баарынын илк айы келди. Тезден Наврез олажак. Демек авасы да кызар. Амма умутлер керчеклешмеди. Кырымда эп кыш үкүм сүрөйдү. Бир базар теси күнү Энвер Лейлага кирип, бир аз кезмеге Кобага барып келмеге теклиф этти. Лейла, анда барганымыз баягы олду. Кел, жакшы кийин, эң сыжак колчакларыны да ал, барып сырлы жерибизди бакайык. Чантаны да ал, белки Кобадан бир шейлер эвге алып кетирмеге керек болор. Лейла эбет разы болду. Хатırlasаңыз, музыка дерстери базар күнү эди. Демек базар теси күнлөрү Лейла анги мажарага азыр эди. Кобага барып келмекми, аюунун аркасында кезмекми? Энверге буну айтканда, достор аю дагынын баласы менен кечирилген шу ажайып күнү хатırlап, шакылдап күлдүлөр. Балалар чокка бармай жерлерине барып чыктылар. Озенчикни буз каплаган. Коба огундеки мейданчык исе кардан темизленген эди. Балалар буга пек айретте калдылар. Уларнын гизли оюн жерини башка бирisi да биледими? Явашчыктан Кобанын ичине киргенлеринен оларга күлүмсүреген калакай ананы көрдүлөр. О сыжак тон ве юн явлук кийген таш үстүндө отурайды. Янында бир сепет бар эди. Достлар шашканларынан бир ань катып калсалар да, шуддакка сөзлөрүнө келип кубанып, калакай ананын элине өпмөккө ашыктылар. Картанай балаларны көргенинден пек мемнун эди. Субет девамында балалар мектеп веккой аятлары хакында аңлаттылар. Баклачыгым не дайын? Калакай анага эжанлы көздөрүнөн бакып сурады Лейла. Эр вакыт күлүп турган Картанай бир андай кедерленип көкүс кечирди. Баклачык жакшы.
Мен уну отурттум, о саглам флыс чыгарды. Амма Картанай сусту ve түшүнчөккө далды. Энвер сабырсызданып, "Аммасы не oldu?" деп сурады. Шу даккасы артларынан адымлар эшитилди. Кобага Обур кырды. О да сыжак кийинген ve элинде сепети бар эди. Амма суук абалардан, бар кечке калганынан татам бакчасы насыл өсүп гүрлөшүр деп касебет эти. "Селам алейкум, балалар", деди Обур сепетни жерге коюп. "Алейкум селам, Обур апте", бир агыз менен деди балалар ve янына барып элини алдылар. Үчүнчү бөлүм. Калакай ана Лейланын Энверден жардым сурай. Калакай ана икесини девам этти. Билесизми, балалар, марттын 21-inde кеченин күн теңлешип келгенде баар келди сайылыр. Кеткен сайын күн узаныр, кече эсе кыскарыр. Халкымызда бул күн Наврез кеби белли. Хатırlaymiz, биз буну мектепте кечкен едик, дедилер достар. Амма жер жүзүнү тек күнөш кыздырмай, девам этти Калакай ана. Да, жер асты атеши бар. Онун сайысында бузлар ырый, өзенлер суунен тола, топурак ичинден кыза. Жер асты атеши бар ve күнөштүн жардымчысыдыр. Амма бу сени о не үчүндүр кыздырмай. Картанай балаларга эндише толу көзлөрүнөн бакты. "Ах, не болгон экен?" эллерини сылкты Лейла. "Не үчүн атеш кыздырмай?" Атеш жер асты кубасында жерлеше ve onu жер асты атешинин коруйчусу Бахыш сыйырбаз карабуллай, деди Обур. "Бахыш сыйырбаз бизим эвлятлык кадамыздыр", девам этти Калакай ана. Ама биз чоктон көрүшмедик, чүнки жер асты атешинин коруйчусу атештин янынан кетемес. Обур татам ve менин кеби тылсымлы күчкө сайып болгон адамлар биле о жер асты атешинин янына барамазлар. Тылсым алеминде ойле канунлар иште. Эркес өз вазифеси үчүн месулеттүү ve тек керчек дүйнөнүн адамларынан жардым сурай билелер. Жер асты атешинин янына да тек көңүллөрү темиз олган балачыклар бара билелер. Соңку сөздөрүнү айтканда Калакай ана Энвердин Лейлага диккат менен бакты. "Калакай ана, эгер мүмкүн болсо, мен жер асты атешинин сырын барып билмекке азырым", жесирликнен деди Энвер. "Эбет, Энвер", күлүмсүрөдү Картанай. "Сага мүмкүн. Сенин кеби саф юрекли, мераметли ve жесир огланчыкны да кайдан тапарсың?" "Токто, Энвер", бираз эжанланды Лейла. "Я мен? Сен азыр экенсиң, я мен не азыр дегилим жокса?" "Иште, билмем, Лейла", деди Энвер. Кызчыкнын ачууланажагынан ve айны заманда мажаралардан марум калажагынан коркуп. "Тартышмаңыз, балалар", тынчландырды оларны Калакай ана. "Мен бул кобага сизден көрүшмек үчүн келдим. Максадыма жетмек үчүн экиңиздин да жардымына муктажым." Энвер менен Лейла севиндилер. Кызчык эсе "Жылбаш арзум керчеклешкенине ошай" деп түшүндү. "Демек", деди Калакай ана, жер асты атеши коруйчусунун кубасына барып, жер үстү не үчүн кызмаганын огренмек керексиз. Жер кызмаса, бар да келмес. Эвлятлык кадамыңызга бу бардакны алып кетерсиз. Ама сакын ону ачмаңыз. Пек мукайт болуңуз, кырылмасын. Бахыш сыйырбазны тапмак үчүн тек акшамга кадар вактыңыз бар. "Я ана бабаларымыз?" сурады Лейла. "Касибет этмеңиз", жооп берди Обур. "Сизни кимсе жоймас." "Я коба кайда жерлеше?" сурады Энвер. Билмеймиз", кокус кечирип деди Калакай ана. Балалар шашып шашмалап калдылар. Кобаны насыл таба билежеклер? "Амма", девам этмекке ашыкты Обур,
Біз сізні Кенни демирчи усталарына жоллай білеміз. Оларда Кырымдагы бүтін кобаларынын харитасы бар. Эпсине кирип чыкмак керек болacak. Эпсинеби? Шашканынан Энвердин кашлары төпеге көтерилди. Ойле, dedi Калакай ана. Я да эпс olmasa da керегini tapmaганчы. Ya bir kun içinde bu kadar seyahatini nasıl becerirmiz? Qasivetli sesle soradı Leyla. Bu vaqtda obur zincirli kutuçuk ve iki nağışlı yavluk asılıp turgan yerge yakınlaştı. O balalarga yavluklarını uzatıp böyle dedi. Bu asılında tılsımlı yavluçuklar. Balaların ayretini görgende oburun gözleri parıldadı. Beklemediniz mi? Sürpriz oldu mu? Aynı öyle. Bu yavluçuklarla bütün Kırım boyu gezmege mümkün. Yüzünüzün o günde sallap, barmağa istegen yerini aytsanız, şu dakikası o yerde olursiz. Ama yavluk sılansa, tılsımı joyula. Ama da dedi Enver ve birden bir yavluçukni eline aldı. Kartanaylar ve Leyla көз kırpmağa yetiştirmeden o yavluğunun yüzü yanında salap mektep dep kıçırdı. Bir anda Enverden tek toz bulutu kaldı. Kartiler kasevetlenip bir-birine sonra Leyla'ga baktılar. Şu dakikası Enver Keni öglerinde peyda oldu. Oğlançık kulüp turaydı. Denemekni pek sevem da, dedi Enver. Aydı sozmayık, vakit pek az balalar, dedi Kalakay ana. Mına bakış sihirbaz üçün hediye, devam etti obur, süt malzemeleri üçün mahsus kullanılgan kapaklı bardakını çıkarıp. Leyla öz çantasını açıp bu meraklı bakışını yerleştirdi. Obur divarga aylanıp zincirli kutuçukni alıp Leyla'nın boynuna astı. İçinde baklaçığı olmasa da o sana kerek olur kızım, dedi. Balalar kobanın o günde ellerinde yavluklarını tutup duraydılar. Oburnen Kalakay ana son öğütlerini bereydiler. Muqayt olunuz. Her an gitelüge rast kelseniz, birden yavluçuklarınızı sallap kaytınız, anlataydı Kalakay ana. Kasevet etmeniz, bizge bir şey olmaz, dedi maceralar başlaganına sabırsızlıkla beklegen Enver. Oburunun işaretinin balalar aynı zamanda yavluklarını sallap bir sesle demirci dağının kobası dediler. Dörtüncü bölüm. Kobalar haritası ve ateş kartalının kanatı hakkında. Leyla gözünün önünde obur nağışlagan yavluğunun parçasını korup kaldı. Bir saniyede o kaleidoskop gibi binlerinin renkli ışıklarga dağılıp ketти. Da bir saniyeden kaleidoskopnun örneği zemberek olup sarıldı, sonra noktaga çevirilip gayip oldu. Balalarının önünde endi tanış demirci dağının ustahaneleri peyda oldular. Leyla birden sıcaklanıp boynundan şarfını çezip çıkardı. Enver ise usta ve oğullarının ellerini tutup selamlaşmağa aşıktı. Kart usta onlarını heyecan ve kuvançla algıçladı. Sonki görüşümüzden son bayağı özkensiz. Enver tam bir erkek olayatasın. Leyla canım, sen ise daha dülber oldun. Balalar iltifatlarga sevine, bu adamlar arasında özlerini pek rahat, yakın dostlar arasındaki bir duya ediler. Çokka barmay demircilerinin hepsi işlerini taşlap, rahatlık odasına geçtiler. Onların kız kardeşleri Kaya kız sofranı donatmaktaydı. Leyla ona yardım etmeye ıntıldı. Kobanın içi sesler gürültüsünden doldu. Herkes haberlerini paylaşa, ikram etilgen yemeklerle sıylanaydı. Laf etip duygan soň, kart usta divarda asılı saatke bakıp, "Aydı vakitini joymayık, kızım, kana kobalar haritasını getirse," dep rica etti. Tezden hepsi sofra başına turup, haritany bakıp inceleyediler. Demirci dağı balaban kırmızı tögerek içine alıngan. Kırımның yalı boyu ve dağlarga yakın aman bütün yerleri haritada farklı tögereklerinin kayıt etilgen edi.
Vay, ne kadar koba бар eкен, айретінен ama biraz endişeli, dedi Enver. Hepsinde olmağa isterdim ama kun bitkence bu kadar yerge barıp yetiştirmemiz dep korkam. Doğru, şimdi kobaların güzelligine bakmak değil de keregini tapmalımız, hatırlattı Leyla. Kırımda kobalar pek çok. Evvel ezelden yarımadamız okeanın tübü edi. Yanardağlarının sayesinde toprak kötürülmege başladı. Tuzlu su ve yer astı gazlardan şekillenmege başlagan dağlarının içinde delikler peyda oldu. Böyle etip dağlar Kaşkavalga oşap kaldılar. Teşiklerinin bazıları kobalarga çevirildiler. Kaşkavalının içindeki oyuklarını saymağa nasıl ağır olsa, Kırımımızın kobalarını da sayıp çıkmak o kadar da zordur. Gülümsirep dedi Kart Usta ve hikayeni devam etti. Men ufak olganda Karbabam Demirci dağının içinde alev peyda olgаны hakkında bir efsane anlatkan edi. O yer astı ateşi koruyucusunun hediyesi edi. Ama Karbabam şu alevni Demirciге kaysı kobadan getirilgenini aytkanını hatırlamayım. Vay, meraklı bir seslen, dedi balalar ve aylanıp ocaktaki daima yanıp durgan ateşke baktılar. Bu ocaktaki ateş yerastı ateşin bir parçasıdır belki. Ocağınızdaki bir kömürçükni kalakayanaga bersek olmaz mı? Soraştırmaga başladı Enver. Enver, tılsım aleminde başka kanunlar. Ateş koruyucusu bizim alevimizni tutaştırganda bu ateş Demirci dağının içinde yanabileceğini aytты ve ateş kartalını ocağımızını korumak için tayin etti. Aysa düşünmege devam etemiz mi? Soradı Enver. Leyla öz içinden tılsım aleminde de öz kanunları var eken dep düşündü. Kanun kaydesiz omur kalabalıkka çevirilir. Her yerde tertip nizam gerek eken. Karbabam da aytkanına göre ateş koruyucusu suvdan sılanmadan geçip olungan kobada yaşay eken. Mana böyle tapmaca balalar. Onun için fikrimce bu kobalarını mutlak ziyaret etmek gereksiz, dedi Kart Usta ve haritada birkaç tögerek sızıp kobaların yerlerini kaydetti. Sonra Demirci her bir kobanın hususiyetlerini anlatıp balalarga olarını akılda tutmalarını rica etti. Pek yaxşı, demek yolumuzni tayinledik, dedi Leyla. Bu kobalardan biri bizge keregi olsaydı. Kıdırganımız koba, ziyaret edecek kobaların en songusu olsaydı, hayal etip aytdı Enver. Oğlançı kalakay anaga yardım etmekten bir arada Kırım'ın bu acayip yerlerini görmege de pek isteydi. Leyla dostuna bakıp gülümsiredi. Enver son derece macera sevdasıdır. Bakarmız, dedi o ona. İçinden ise Enver'nin aynı düşüngenini kaydetti. Aydaysa, dedi Kardemirci, kiyiniz, şarflar ve kolçaklarınızı unutmağız. Tışta kış hüküm süre. Enver çantasını hazır tutaydı. Anda Bakış sihirbazının hediyesinden gayrı kobalar haritası ve fenerçik var idi. Balalarının yanına Demirci ustanın en küçük oğlu yakınlaşıp onlarga kuş kanatını uzattı. Ateş kartalımızın bu kanatını alınız. Üşüngende onu avuçlarınız içinde sıkıp tutunuz. O buzlagan adamını bile kızdırır. Balalar böyle bakışış için pek minnettar ediler. Kanatını Leyla'nın çantasına koydular. Tavsiye ve yardımınız için çok sağ olunuz, dedi Enver Demirciler kurantasına. Leyla'ga bakıp, hazırsın mı? Dep soradı. Hazırım, cevap verdi Leyla. Yavluklar bir vakitte sallanıldı ve bir sesle aytılgan sözler eşitildi. Danil çak kobası. Beşinci bölüm. Danilça Kobadaki maceralar. Balalar Sidam Kaya dağının japında turmakta ediler. Töpeden beyaz karlarla kaplangan vadinin acayip manzarası açılaydı. Aşağıda şimdi buz tübünde kalgan Kokkoz özeni akaydı. Danilça Koba'nın o günde eski borsuk teregi osiydi.
Артык бир кач асыр давамында бу теректин бутаклары коба кырышыны яраштырып турмакта эди. Балалар демирчи устанын бу коба акында айтканын хатırlamага башладылар. Эвел заманлары коба янында христианларга айыт Даниил Азиз ибадетханеси жерлешеди. Кобанын ады да bundan келип чыккан. Якын бир жерде өзен ака. Кобанын ичинде эч бир вакыт бузламаган гөл бар. Лейла, өзеннин гөл жакшы ишаретлердир. Бахыш сыйырбаздын жер асты алемине кириши де сувнен баглыя, деди Энвер. Карт теректин бутакларынын сарылып калган киришке диккат менен бакып. Лейлага кобанын ичинден оларга бирси бакканы кеби көрүндү. Балалар ичине кирип, балабан бир ода көрдүлөр. Күнөш нурлары ичке кирип оданы ярыклата эди. Табанда диварларга көлгө калдырган сталактитлер асылып тура эди. Огде бузлаган өзен йылтырап тура. Үстүндө эсе кожаман сачак бузлары асылган. Бу сачак бузлары уйли балабан олганлар ки, гөлнүн üzerine етип, дереклер кеби көрүнө эдилер. Бу кобага не үчүн аглаган коба дегенлери энди аңлашылды. Суу табанынан гөл ичине тамып тура, көз жашлары аккан кеби, деди Лейла. Я гөл акында демирчи уста эч бир вакыт бузламаганын айта эди, хатırlайсыңбы? Сурады Энвер. Мираклы түшүнчөгө далды Лейла. Бузламаган гөл биле бузлаган соң, демек жер асты атышы топуракны эч кыздырмай. Балалар коба диварлары бою кеттилер. Базы жерлерде мираклы уфак хавузларга окшогон оюклар бар эди. Олар белли бир тертипте бири-биринин үстүндө жерлешип, узактан бакканда дүлбер бир орнекни андыра эдилер. Бу хавузларда башка же оларга гура дейкендер. Коба инчелери саклана эди. Инчелер буз менен капланганлары үчүн üzerine күн ышыгы урганда парламага башлайдылар. Бек дүлбер деп түшүндүлөр баллар, амма эллеринен тимеге сакындылар. Достлар демирчи усталарынын өгүтлөрүн пек жакшы хатırlайдылар. Кобалардын кыйметли сервети тиилмемек керек, жокса кырымыбыздын саф гүзеллигин сакламага имкансыз болор. Лейла, гөл бузлаганына көрө, жер асты атышы бир жерде якын олганын ихтималы жок. Кокус кечирди Энвер. Бу кобадан чыкайык менже. Чыкайык, жооп берди Лейла ве кириш тарафына кетти. Шудакасы оңа бирisi баккан кеби эсетти. Лейла коба киришинин янындагы диварга яваштан айланып, онун üzerinde көрүнген юзну эслеп калды. О, мавы көзлүү, тегиз бурунлуу бир эркектин юзу эди. Маңлайына далгалы сачларынын перчеми түшүп калды. Лейланын артынан кеткен Энвер де кызынын баккан жерине тикилип калды. Көздөрү дивар юзунун көздөрүнөн каршылашты. Селам алейкум, бираз сакынып селамлашты Лейла. Алейкум селам, жооп берди Данилча кобанын юзу. Селамына кобанын акис седасы да сесленди. Бузлаган инжелер де бири-бирине урунуп, нагмеге окшогон инже сес чыгардылар. Эски теректин бутаклары шуулдады, үстүндөгү сачак бузлары да чынлап умумий нагмеге зил туттулар. Коркмаңыз, девам этти юзунун сеси. Мен чокурак ве Данилча кобанын коруучусу олам. Кадими инсанлар инсан юзуне окшогон ташлар Даниил Азиздин сыфатыны акс этелер деп түшүнө эдилер. Onun үчүн да якын бир жерде ибадеткане курдулар. Амма аслында мен дагнын бир кысмы олам. Көзлеримде даг инжилери. Сесим исе бу жерлерге якын жашаган айван ве куш сестеринин акс седасы, өзен шуултусу ве түшкен тамчыларынын чыңылдысыдыр. Аслында мен кимсенен лаф этмейм, мени де кимсе көрмесин деп тырышам. Тек пек диккатлы инсанлар юзумну эслей билелер. Я бизни не үчүн лаф еттиңиз?
сурады Энвер. Чүнки мен лафыңызны эшиттим ve yer asты ateşi bulungan kobаны кыдырганыңызды билем. Шу коба кайда олганын билмесем де, асырлар девамында куруганын бу жерлерде олмаганын шубесиз айта билем. Жокса илле да хабарым олур эди, деди коба коруучусу. Биз де башка жерде кыдырмак керегини түшүндүк, жооп берди Лейла. Айды бир шидегил, эминликнен айтты Энвер. Biz mutlaq baxış sihirbazını tapıp toprağımızın sıcağını kaytarıp olurmuz. Divar gözlerinin inceleri yıltıradı. Yüzü dedi. Oğurlar olsun ballar. Yer astı ateşini tapkan son keni Danilça kobağa geliniz. Gölünün buzları ırıp keter, yazın sıcağında mında saklanabilirsiniz. Dağının caplarında ise lezzetli dağ ahududuna ciyarsız. Балалар коба коруучусуна миннетдарлык билдирдилер. Харитада барылажак жерлерини тайынлеп, явлукларını салладылар ve бул сеснен «Кийик коба!» дедилер. 6 bölüm. Kiyik kobada neler oldu? Örnekler kaleidoskopu keni zemberекке çevirilip gayip oldu. Balalar kiyik kobanın yanında peyda oldular. Bu tık uçurumlu dağının töpesinde yerleşken oldukça balaban bir koba edi. Kaya saçağından geçip Enver'le Leyla geniş bir geçit gördüler. Başlarının töpesinde tabiatın özü şekillendirgen kamerler asılıp duraydı. Leyla, kiyik koba hakkında demirci usta bizge ne anlatkan edi ya? Soradı Enver etrafka bakıp. Demek, cevap verdi Leyla. Kiyik koba Kırım'nın kadimi adamlarının evi olganı için ayrıca merak doğura. Mında bir sürü kadimi adamlar yaşay, taştan emek aletleri yasay, avcılık yapıp geçiniyediler. Olar divar üstünde özleri hakkında hatıralarını kaldırdılar. Divarlar üstünde evvel zamanları Kırım'da yaşagan hayvanlarının resimlerini de görmek mümkün. Mamont, koba giyenası, atta yünlü kerkidan, ondan da gayrı kiyik mustang, eşek, kiyik domuz ve ayuv. Kırım o zamanları nasıl olganını gözüne getiresin mi? Hiçbir yol, maşina, elektrik yok edi. Dağlar gür ormanlarla kaplangan, anda bir çok hayvanlarını rast getirmek mümkün edi. Çöllerde ise mamont ve kerkedanlar otlap yürüyediler. Hayalga dalıp dedi oğlan. Kel o resimlerini bakayık. Balalar divarlar boyu yürüp kadimi adamның eli öz izini kaldırgan yerlerini kıdıraydılar. Bağlaban bir tamçığa oşagan kirişlerden birine bayağı kun yarığı kireydi. Böyle etip Enver'le Leyla tezden avcılık levhasını ifadelegen bir resimni korup oldular. Yüksek kemer tübünde uzaktan ocak başında oturan kadınga uşagan bir taş duraydı. Onun yanında geçkende Enver şu yerden kelgen bir sıcaklık duydu. Oğlancık toxtadı ve taşның üzerini sıypadı. Gerçekten de o talık edi. Kobada oldukça soğuk olganına göre bu taşның sıcaklığı pek hucur edi. Leyla, bu taş ne için öyle sıcak, nasıl düşünesin? Soradı Enver düşüncege dalıp ve taşını okalap. Kızcık da taşını tiyip baktı ve hayretle dostuna baktı. Taşını yer astı ateşi kızdıra dep düşünesin mi? Ama bu koba pek kuru, dedi o. Yer astı ateşi olgan koba ise suvnen bağlı olmalı. Doğru da, razı oldu Enver. Lakin bu taş sıcak olması boşuna değildir. Nedendir acaba? Leyla sualge cevap vermege yetiştirmeden balalar taş tübünden çıkan ve kadın şeklini algan bir bulutunu gördüler. Kiyik koba evime hoş geldiniz, kıymetli misafirlerim, dedi hayalet kadın.
Балалар шашканларындан тек башларыны саллап болдулар. Мен кийик кобанын коруйчусу улам. Эвел эзелден мында менин кабилем жашайды. Бу менин севимли эвим эди. Эркеклер авчылык этип кобага ашайт кетире, кадынлар исе емек азырлай эдилер. Акшамлары авчылар балаларга Кырым дагыларынын сырларыны аңлата эдилер. Этрафымызда насыл айванлар жашаганын, кайсылары хафлы, кайсылары зарарсыз олганын огрете эдилер. Балалыгымдан кадынларга мейва, емиш, жевис ве тамырларны жыймага ярдым этедим. Соңра өсүп büyüген соң биркач балам oldu. Bir kere öyle bir soğuklar bastı ki kabilemiz bu dağının töpesinden vadiге, daha sıcak olgan yerge köçmege karar berdi. Herkes ketti. Men ise kiçik oğlumnen akayımны avcılıktan beklemek üçün kalmaga mecbur oydum. O öyle de kaytmadı. Lakin men kiyik kobada yaşamaga ve onu beklemege devam etem. Bu taşны ise öz asret ve sadıklığımnen kızdırам. Onun için o soğuklarga bakmadan talık durmakta. Arheologlar sizni ve oğlunuznu tapkan ediler mi? Soradı Enver bu kobada neler tapılganını hatırlap. Evet Enver, bizni tapkan ediler. Kalımtılarımız şimdi Kırımda yaşagan adamlarga bu yerlerinin ilk sakinleri hakkında öğrenmege yardım ettiler. Menim ruhum ise bu kobаны ve onun bütün sırlarını gelecek nesillerge saklamaga yardım etti. Ne güzel, bir seslen aytты balalar. Siz de mында öyle meraklı, heyecanlı dedi Leyla. Endi yok olgan ayvanlarının kaya üstündeki resimleri, biz sahip olgan şeylerden hiçbir şeyiniz olmayıp yasaganınız emek aletleri, öz evinizge çevirgeniniz bu koba. Hayalet kadın Leyla'nın her bir sözüne başını sallap razılığını gösteriydi. Balalarının böyle ince dikkat göstergenlerinden pek memnun edi. Ya su meselesi? Soradı Enver esas maksatlarını unutmamaga tırışıp. Suvnu kaydan alaydınız? Biz yağmur suvlarını toplay ya da vadige özenlerinin yanına Zuya özenine eneyedik. Kabile vadige yakın köçmege karar alganının sebeplerinden biri de suvga yakınca olması edi. Cevap berdi Hayalet. Demek bu kobada da yer astı ateşine kırış olmaganına oşay, netice çıkardı oğlançık. Yer astı ateşine mi? Tekrar soradı kiyik kobanın koruyucusu. Yok, siz kırgen kirişlerden gayrı başka kirişler yok. Yer astı ateşi hakkında da bir şey eşitkenim yok. O yakın olsaydı kabilemiz şu ağır kışını geçirip olur ve kiyik kobanı bir vakit terk etmez edi. Öyle dedi Enver. Mamıntlar ve kerkedanlar, bu yerlerde olar yaşaganını biz daha kaydan öğrenir edik. Siz ülkemizin tarihini saklap kalgan haqiqiy koruyucusunuz. Musafirçinliginiz için çok sağ olunuz. Hayalet kadın boynunu biraz egip cevap verdi ve kayıp oldu. Taş aynı sıcak edi. Avcını beklemekten vazgeçme, kiyik koba koruyucusu, fısıldadı Leyla taşka ve onu öptü. Birazdan balalar tamçıga oşagan kırış yanında durup, haritadaki nezbetteki yerinin adını ayta ediler. Yılan kobası. Yedinci bölüm. Yılan kobasında Subet. Balalarının ögünde yılan kobasının kırışı kararıp durmakta edi. Balalar birbirini elinden tutup kobanın içine kirdiler. Kobanın adı biraz korkunçlu keleydi. Ortada toxtap anda-mında bakındılar. Koba 3 katga bölünmek gerek. Kar demirci koba hakkında aytkanını hatırladı Enver. Töpedeki kat taşnen tolu. Ama bizge zaten aşağı gerek, yer astına.
Энвер яваш сестен айтса біле, кобадаки акесседа давушыны арттырайды. Тезден бу шуылты эштилди. Соңра башларынын төпесинде ел канатлар учмага башладылар. «Ай!» хычырды Лейла. «Мен коркам!» Энвер кызчыкны омузларынан тутуп көзлерине бакты ве «Коркма, Лейла, мен яныңдам да, кимсе саңа зарар кетир эмес», деди. Шу даккасы ел канатларынын бiri тынчыланып, кобанын табанында балаларга якын жерде башынан ашага асылып калды. «Мераба!» деди ел канат. «Мераба!» жооп берди Лейла. «Сен адам кибулаф этмеге билесиңби?» сурады Энвер. «Жок!» деди ел канат инже сесинен. «О, сиз айван тилинден аңлайсыз». «Не гүзел!» айретинен деди Энвер. «Тылсымлы алемде айванларнын оларнын тилинде лаф эте билежегимизди унутканым». «Ойле!» деди ел канат. «Йылан кобасында не ишиңиз бар? Тыштаки аба туристтерге ойгон абага окшамайт». «Биз да бираз сакынып», деди Лейла. «Биз бахыш сыйырбаздын кобасын кыдырамыз». «Шу ер асты атеши болгон кобамы?» сурады ел канат. Достарынын музбек жабабына алганын девам этти. Ер асты атешинин коруйчусу кайда жашаганын кимсе там билмей. Алтын бешикте кайда саклаганын кимсе там айтамаз. Амма жесүр адамлар кыдырмага девам этелер. Мына сиз да ойлы жесүрлерден экенсиз. Лейла эвел корканынан бираз утанды ве да эмин көрүнмөккө тырышты. О Энвернен бирликте Наврезни куртарайды де. Калакай ана ве Кырымнын бүтүн сакиндери баарыны беклегенде олмажак шейлерден коркуп турмага ич ярашмас. Ел канат эсе девам этеди. Йылан кобасы фаркылуу бир коба. Ичи сыр толуу Кырымнын кадимий сакиндери кобанын азиз жерлерден бири олганына инанайдылар. Мында дуа эти, авчылык яда берекет болсун деп табиат күчлөрүнө идеялар калдырайдылар. Амма коба пек куру. Мында асыл суу жок. Onun үчүн биз ел канатлар оны айрыча севдик. Ondan da gayrı мында Eglenje паркларында киби уч кат бар. Сүрүмүз үчүн да уйгун эв булунамаз. Бахыш сыйырбас мында аяк биле басмады. Ер асты атешini де башка жерде кыдырмак керексиз. Бойле этип, балалар да бир Кырым кобасы менен тааныш болдулар. Достар мында кезип, экинчи, үчүнчү катны көрөмеселер биле Лафажан ел канатка коба акында аңлатканын ве бойле этип, вакыт казанмага имкан бергени үчүн бек миннеттар калдылар. Йылан кобасынын сакининен саглыклашып, Лейла менен Энвер кырыш тарапка ашыктылар. Анда явлукларыны саллап, достар небеттеки мензил Туар кобага барып чыктылар. Sekizinci bölüm Туар коба елнин эсери. Энвер менен Лейла Туар коба янында пейда болганда ичине дегилде коба о күндөгү мейданчыктан ачылган манзарага бакып калдылар. Буюк Кырым каньону кар ве буз менен капланган эди. Ажайып тылсымлуу манзара. Табиаттын дүлберлигине бакып тойгон соң, балар ният коба ичине кирдилер. О пек кеныш эди. Абасы бозулганда чобанлар айванлары менен берабер бул кобада сакланганлары бошуна дегиле экен, деди Энвер этрафка бакынып. Туар коба токтамадан ел эсип каяны оюп калдырганын нетижесинде пейда болгон кобадыр. Кар демирчиден эшиткенлерини аңлатайды Лейла. Ел не кадар күчлүү экен, каянын ичини оюп ташлады. Энвер Лейланын лафларына күлүмсүреди. Кобанын ичинде керчектен ел жеряны дуюлайды. Ел өз ишини битирмесе керек. Эсмеге ве кобанын диварларыны кенишлетмеге девам этмекте.
Балалар эр бир көшечикни бакып чыктылар. Амма ичке далган, төпеге чыкарган яда ашагы кеткен эч бир жол тапмадылар. Куба жанлы бир махлук үчүн аба бозулганда сакланмак жери оларак ажайып бир жер эди. Амма жер асты атешинин булунмасына эч уйгун Куба дегиледи. Лейла, мензилимизге барып жетмегенимизге ошай, бираз эндишели деди Энвер. Аман күнүн ярысы кечип кетмекте, амма биз да максатыбызга жете алмайбыз. Жок, Энвер, эр бир Куба бизни максатыбызга жакынлаштыра, жооп берди Лейла. Касебет этме, кел да бир кере Туар Кубадан ачылган манзарага бир көз ташлайык, видеолубузду девам этейик. Балалар мейданчыкка чапып чыктылар ve тууган юртунун дүлберлигине кене айретнен бакып калдылар. Кең бутакларыны яйган чам ve кедр тереклери, дагыларынын төпесине илишкен көк булут, семанын айдын мавылыгы, бузлап калган өзен жолачыклары üzerinden күнөш нурларынын парлак аксы. Туар Кубанын ичинде ойнаган эл тезден сууклашты. Балалар хаританы ачмага ашыктылар. Невбеттеки жер түпсүз хасар. Яхшы кал, Туар Куба, элнин ажайып эсери. Dokuzuncu bölüm Түпсүз хасарнын түбүндө. Лейла менен Энвер шу даккасы Невбеттеки мензилине жеттилер. Шу жерде öyle караңгык эди ки, көзлери бир шей көрмөйдү. Бир качы даккадан көзлери караңгыкка алышкан соң, балалар этрафка айланып бактылар. Пек тар бир юва ичиндеки бейедилер. Эки адам үчүн биле жер пек аз эди. Юкарыга бакканда ачык дегилде кара көк ve үстүндө йылдызларны көргөн эдилер. Галиба максадыбызга якынлаштык, Лейла, деди Энвер. Бакса насыл терендемиз, аман жер түбүндемиз. Мында өзен атта гөл болмак керек. Ойле, деди Лейла. Демиржи гөл акында айтканын хатырлайм, амма кайда ажыба? Достар Куба дивары бою кеттилер. Бираздан keçit пек тарлашты ve аяк үстүндө турмага имкансыз болду. Бойлетип балалар отуруп, эллеринин оглеринде кыдырмага башладылар. Ниаят тар бир keçit тапкандайын олдулар. Энвер, анда пек караңгыкта, деди Лейла. О бир вакыт караңгыктан сакынмай эди, амма шымды не үчүндүр ичине корку кирди. Сен мында кал, мен эсе оге барып бакайым, теклиф этти Энвер. Лейла узун шарфыны чезди. Огланчык бир учундан тутуп, дигер колунен огундеки жолуну ярыклата эди. О яваштан keçиттен кечмеге башлады. Кызчык эсе достуну караңгыкта жоймамак үчүн шарфынын дигер учундан тута эди. Keçit пек кыска эди экен. Тезден Лейла Энвердин сесин эшитти. Мында гөл бар ve пек тайгак, орталык бузлуу болса керек. Мен кайтам. Чокка бармай о keçiттен чыкты ve öyle нетиже чыгарды. Лейла анда öyle суук ки, баягы кар жааган. Буз исе тек гөл үстүнү дегилде диварларны беле каплаган. Ондан да кайры анда пек караңгык. Атеш болгон жерде ярык ve сыжак болмалы. Жернин түбүнө баягы терен кирсек беле бизге керек Куба дегил деп түшүнөм. Кызчык кедерленгенин көстөрмөмөгө тырышайды. Достунун айтканы кеби, бахыш сыйырбаз керчектен башка жерде булунганына окшой. Амма кайда? Олар эм дагыларынын төпесиндеки, эм даг этегиндеки, мына энди ювага окшогон жер түбүндеки Кубада болдулар. Шымдылык нетижесиз. Не yapmalı? Yollarını devam etmekten başka bir şey kalmaydı. Aydı bir şey degilен ver, dedi o. Bağdan ne kadar yerge barmalımız? Vaktimiz daha var. Gel Nevbetteki Kuba, Fatma Kuba'ga aşkayık. Öyle de yaptılar. Yavruçuklar sallanıp, bizim macera sevdalarını
түпсіз хасардан узаклаштырдылар. Onuncu bölüm. Fatma Quba uçan suvunda сыланган явлуклар. Яңа жерде пейда болгонунан балалар эң эвела сув шуултусын эшиттилер. Олар Кубага аркасынын тура өгүлөрүндө исе учан сув шырылдап акмактайды. Абасы аязлы олганына бакмадан сув аракет этмеге ве бузлуу тамчыларыны сепмеге девам этейди. Балалар Куба кырышына якын чекилдилер. Бу Куба пек фарклуу эди. Кожаман таш сачакка окшойду. Балалар Кубанын узаклыгында делик карарып турганын көрдүлөр. Кырымдын илк сакиндеринин да бир эви, баштады экейсин Лейла. Мында эмек алетлери, чешит айванлар, атта адамдын кемиклери тапылган эди. Кырымымыз эр вакыт ойлой жүлбер эди ки, эркес мында жашамага арз этейди. Мен де ойлой түшүнөм, күлүмсүрөдү Энвер. Амма бу жылдын баары пек суук, учан суунун бузлуу тамчылары да мени ушутту. Балалар турган жерлеринде секирип, кызынмак үчүн өзлөрүнө эллеринен окалай башладылар. Дамарларында канлары тезлешкен соң, бир аз кызган Энвер ve Лейла Кубанын ичине адымладылар. Ки Кубада олганы киби, олар санки асырлар эвел заманына кайткан киби болдулар. Көзлөрү өгүндө кабилесине ашайт кетирген авжылар, Кубанын ичинде ташчыклар менен ойнаган балалар, ожак яккан яда курутулган кабаклардан ясалган бардакларга сув толдурган кадымдар санки жанландылар. Амма бу Куба айны олар кыдырган жер асты атешини булундурган Куба олганына эч бир ишарет тапамайдылар. Лейла, маңлайына урду Энвер, сув ичинден сыланмайып кечмелимиз. Ойлоетип бахыр сыйырбызга барып чыкармыз. Не теклиф этесиң? Сурады ондан кызчык. Бет, мен каядан түшкен сув ичинден кечмеге теклиф этем. Көрерсиң, сув диварындан кечкенимизден Кызлы Кубанын кырышы ачылыр, эменликнен деди Энвер күлүмсүрөп. Амма сув диварындан кечип да куру калмак имкансыз да, шубиленди Лейла. Кене рухтан түштүнмү? Идеалы деди Энвер ve кыздын жевабын беклемеден кырышке таба кетти. Лейла артындан ашыкты. Балалар сув диварынын каршысында тура эдилер. Энвер Лейланы колундан тутуп, бир адым атты ve onu өз артынан чекти. Сув диварындан кечмеси 3 саниеге биле бармады. Амма сув артларынан калса биле эч бир şey денишмеди. Балалардын көзлөрү өгүндө эп айны манзара ачылды. Каянын алчаклыгы. Кызчык кедерли кокус кечирди. Энвер да чок кедерленди. Бу насыл боло билер? Максатларына аман-аман жетежеклерине окшойду. Эши келишейди санки. Балалар сыланып сувукта турмакталар. Куба кырышы исе ойледи булунмады. Кайда саклана экенсиң, бахыр сыйырбаз? Лейла курткасынын жебине элини сокуп, явлугун алажак эди. Аман да аман, явлугу сыланган. Энвер, кычырды кызчык. Явлучугум сыланды. Не япачагым энди? Башка жерге энди насыл барачам? Огланчак сылак явлугуна туруп бакмактайды. Вакыт сув киби акайды. Onun учан сувдан кечме гаясы нетижесинде явлуклары да сыланды. Не yapmalı? Энвер түшүнчөгө далды. Акылына güzel fikir келди. Атеш карталынын канаты бар да, көтереңки сесинен деди Энвер. Лейла, кана чантандан канатны чыкар. Балалар эллеринде канат менен бирликте явлукларыны сыкып, демирчилеринин бакшышынан сыжак келгенин иссеттилер. Бираздан эллери үстүндө був чыкканын көрдүлөр. Явлучуклар кура эдилер. Балалардын жүздөрү да күлдү. Олду, ният курдулар. Достар хаританы ачмага ve Невбеттеги барылачак жеринин адыны хатырламага ашыктылар. Кызыл Куба.
11 bölüm. Bu vaqtda Qalaqay ananın evinde. Leyla мен Enver Baxış sihirbazını qıdırgan arada Qalaqay ana ve Obur çayırda yerleşken evçikte otura ediler. Evnin pencereleri dağının çetine baqa. Şu yerde bir ozen çıkaqa. Azbarının артында ise bostan saçılgan edi. Ya siz çayır ne olganını bilesizmi? O farklı bir bahçe. Şu bahçada alma, armut, erik, şeftali tereklerinden açlangan dağ terekleri öseydi. Kiyik dağ teregi tamırlarının topraktan su ve faydalı gıda tapa, açlangan terek ise lezzetli meyve verir. Böyle etip tabiat zarar görmey, adam ise özüne aşayt tapa. Çayır bahçe ve Qalaqay ananın bostanında tek lezzetli değil de pek faydalı, bazı da tılsımlı meyve ve sebzeler öseydi. Fakat şimdi evçiknin etrafı karnen kaplangan, içinde yangan ocakның sıcağı ise kartanay bahçıvan asragan fidelerini kızdıraydı. Obur ve Qalaqay ana sofra başında kuyudan alıngan bir çanak suf ogünde oturaydılar. Bazıda çanak üstü yengilden dalgalanaydı. Dalgacıklar sakinleşkende çanak üzerinde Leyla ve Enver'ni görmege mümkün edi. Tata kardeş küçük seyahatçılarını kasevet ete ve suvga bakı bulungan yerlerini gözete ediler. Balalar sefer yavrucuklarını sallaganda Obur işaret parmağını suvga batıra ve akrepnin yolunu akis tarafına aylandıraydı. Bu tılsımlı hareketinin vakitni artqa çevireydi. Ne için böyle bir şey yapa deb sorarsız? Böyle etip, Obur Enver мен Leyla'ga Baxış sihirbazını tapmak için vakitni kazandıraydı. Gerçek hayatta bir qobadan başka qobaga alıp ketken yol bayağı vakit alabilir. Ama tılsım aleminde yavrucuklar sayesinde Enver мен Leyla mesafeni birkaç saniye içinde geçeydiler. Tılsım aleminde sarf etilmegen dakikalarını Obur gerçek hayatının zamanına koşaydı. Bu tılsımlı hareketke zaman deligi deyediler. Tata kardeşinin evvelden bu hareketke ihtiyacları olmagan edi. Ama şimdi bağrının kelmesini temin etmek gerek edi. Hem de sadece bir gün içinde. On ikinci bölüm. Dülber Kızıl Qobada. Obur çanak başında otura ve suvnun üzerine bakaydı. Nihayet suv yengilden dalgalanmağa başladı. Aydı şükür, küçük seyahatçılarımız növbetteki yerge barıp çıkanlar, dep düşündü o. Dalgalar sakinleşken son, Tata kardeş Enver ve Leyla'nı korup oldular. Olar Kızıl Qobanın aşağıdaki tüzgünlüğünde Karanlık Qoba adını taşıgan kırışı yanında durmaktaydılar. Bu yerden uçan suv aşağı akıp keteydi. Fakat şimdi uçkan suvlar kocaman buz obasına çevrildi. Balalar Qobanın derinliğine bakıp duraydılar. Leyla, bu Kırım'ın en balaban Qobası, dedi Enver demircinin haritasına bakıp. Onun birkaç katı var. Karanlık Qoba, Yel Qoba, Papadiye. Aynı Kızıl Qoba adında ozen de var. O Qoba içinden akıp Dülber uçan suğa çevirile. Biz maksadımızga yete yatamız ki bu kelemana, dedi kızcık Qobanın kırışına ateşli gözlerinden bakıp. Baxış sihirbaz ve yerastı ateşi aynı bu gizli keçitlerde saklanılganına oşay. Qobanın adı bile uygun kele, Kızıl Qoba. Kırmızı tüz yolumuz doğru olganına işaret ete dep düşünesin mi? Tekrar soradı oğlançık. Evet, men öyle düşüneyim, dedi Leyla. Hatırlaysın mı? Mauгли hakkında hikayede hayvanlar ateşke kırmızı çiçek deyediler. Kırım Tatar edebiyatında da kızıl tüz güneş ve ateşinin timsali ola. Öyle olsa boşuna turup vaktini joymayık, ruhunu koterdi oğlançık. Kızıl Qoba, keleyemiz, karşıla bizni.
Энвернин соңки сөздеринин акис седасы эшитилди. Балалар эл-элге тутушуп кобанын ичине кирдилер. Кобанын ичинде караңгык эди. Балалар көзлери караңгыкка бир аз алышкан соңра Кырымдын кадимий сакиндери авчылык танрыларына курбан кетирген ерлерини көрдүлөр. Балалар эдие жерине кетирилип коюлган айванларнын кафалары, чөлмек бардаклар, окларынын учуларына бакып, кобанын тереңлигине адымладылар. Кечит эп төпөгө көтөрүлө. Энвер менен Лейла этрафка бакына кеттилер. Ойле Зүлбер коба да көрмеген эдилер. Кобанын дивар ташлары кызылтын көрүнө. Сталактит ве сталагмитлер üzerine каплап, массал киби ажайып манзараны пайда этедилер. Озен калын буз менен капланган эди. Эң караңгык көшелерде базыда сары ышыклар янып сөнө. О ел канатларынын көзлери эди. Бираздан Лейла ve Энвернин огунде кожаман сталактит пайда болду. Балалар ашадан юкарыга баксалар беле, onun en төпесini көрүп оламадылар. Сталактиттин узунлугу 8 метр эди. Энвер буакта Лейлага аңлатмага башлады. Көзөгүнө кетиресиңби? О 8000 жашында, деди оглан. Бу вакыт ичерисинде Кырымыбызда кач неселден ишти. Сталактит исе ойсе берди. Белки сталактит үчүн 1000 сene insanlardын bir yılı кибидир. О, Энвер, эсабың doğru болса, biz bu stalaktitнен акыран сайылырмыз. Балалардын күлкүсү кобанын эр бир көшесинде эшитилди. Артындан күлкүнүн акыс седасы яңырады. Амма Энвер менен Лейла санки үчүнчү сесни эшиткенки болдулар. Кимдир олар менен бирликте күлмекте эди. Достар бири-бирине бактылар. Энвер кобанын тереңлигине көтериңкин давушнен. Лейла, кел девам этейик. Ел кобага жетмек керекмиз, деди. Шудакасы да бир кимсе кокус кечиргенин эшиттилер. Лейла, сен кокус кечирдиңби? Сурады Энвер. Жок, жооп берди Лейла этрафка бакынып. Шу анде сталактитнин ичинден бир сес эшитилди. О, мен кокус кечирдим. Сен кимсиң? Бир сеснен сурадылар балалар. Менин адым Таш Юрек. Бахыш сыйырбаз мени бу кадимий сталактит ичине капатты. Бахыш сыйырбазмы? Кени бир сеснен сурадылар балалар. Ой эле, деди Таш Юрек. Таныйсызбы жокса? Жок, деди Энвер. Ама биз ону кыдырамыз. Яу, сизге эмне үчүн керек болду? Меракланды Таш Юрек. Сыйырбаздан бу сене ер асты атеши не үчүн кыздырмаганын сурajакмыз, аңлатты Лейла. Doğru, ер асты атеши. Яваштан, деди сталактиттен чыккан сес. Балалар девамыны беклейдилер, лакин Таш Юрек сусты. Таш Юрек, лафыны башлады Лейла. Я бахыш сыйырбаз сени не себептен мында капатты? Сталактиттен сес чыкмайды. Бу анде караңгык көшеден ел канат учуп келди ve балаларга якын жерде башынан ашагы асылып калды. Обой эле, деди. Таш Юрек ер асты атешини кырсыздай жак эди. Onun үчүн жазаландырылды. Ер асты атешине onun коруйчусундан кайры кимсе токунамас. О эскиден калган низамдыр. Onu кимсе деништире эмес. Сак болуңуз, ел канат, деди Энвер. Соңра о сталактитке токунуп, ondan сурады. Таш Юрек, я сенин жазаң не кадар девам этежек? Башта бирси аклаганы киби, соңра Таш Юректин сеси эшитилди. Ер асты атешини темиз юрекли инсанлардан бири көрмегенже жазалым. Ама артык 100 yıl geçti, bir şey denişmey, emde denişmeyecekке oşay. Adamlar yer asты ateşine endi muhtaç degiller. Çeşit başka usullarla kızınmağa öğrendiler. Yok, öyle deme Taş Yürek, dedi ona Leyla. Biz zemanevi dünyada yaşayan balalarımız ve bizge yer asты ateşi gerek. Biz tamam onu kıdıramız. Öyle mi? Soradı stalaktit içinde saklı oğlançık. O sizge gerçekten gerek mi? Aysa niçin onu mında kıdırasız?
Я кайда кыдырайык? Сурады Энвер. Бу кобада олмаганы шубесиз, деди Таш Юрек. Сиздин дүйнөңүздө бакыш сыйырбаз кайда жашаганы кимсе билмейби? Жок, билмейлер, кокус кечирди Энвер. Эч бир билгисаярда бу акта маалымат жок. Айса dinleniz. Бакыш сыйырбаз ve yer асты атеşi buzluq кобада yerleşeler, dedi сталактиттен чыккан сес. Я сен насыл этип олардан эле узак калдың? Харитага бакып сурады Лейла. Айда Айса, мен сизге ой хикаямды аңлатайын. Кана отурыңыз, dedi Таш Юрек. Он үчүнчү бөлүм. Кызыл кобадагы Таш Юректин хикаясы. Bir zamanda bundan 100'den ziyade sene evvel hikayesini başladı Taş Yürek. Men Kızıl Koba Özeni'nin yalısında yerleşken bir koyda yaşaydım. Yılның birinde kış bek subuk oldu. Koyumuzun aksakalları bu bir işarettir, yerastı ateşinin koruyucusu şegirdini bekleyi dediler. Tılsım işi unutulmasın dep her bir sihirbaz öz tecrübe ve bilgilerini bir şegirtke aktarmak gerek. Tılsımcılar aslında bizler gibi insanlardır. Tek ular bizden çokça yaşaylar. Men etraftaki tabiatını yaxşı bileydim. Kuşlarının seslerini ayıra, ormanımızdaki bütün yemiş ve mantarlarını tanıydım. Onun için koyumuzun aksakalları meni sihirbazga yollamaga karar verdiler. Buzluq kobaga kelip çıkkanımda anda diğer köylerden şegirtlik yapmaga istegen başka balacıklar olganını gördüm. Böyle vaziyette sihirbaz bizni sınamaga istedi. O pek ağır sınav edi. Oğlanların hepsi onu yüksek seviyede geçtiler. Fakat sihirbaz tek bir şegirdini saylay bileydi ve meni sayladı. Bakış sihirbaz yaxşı sabırlı hoca edi. Onun yanında men geologiya, yani Kırım kobaları ibaret olgan faydalı maden ve yer soyları hakkında ilimni öğreneydim. Ondan da gayrı o bana astronomiya bilgilerini bereydi. Kulak yerinden yıldızlarga baka ve onların su, hava, hatta taşlarının hareketine, tesirini öğreneydik. Biz alef ne olganını anlamak için fizika, kimyanın uğraşaydık. Çoqqa barmay sihirbaz bana birçok işlerini buyurdu. Bana tek yer astı ateşinin yanına barmaga yasak edi. Men tek ondan uzak olmagan yerde oturup ve yarığında tılsımlı kitaplarını okuy, tılsımlı ilimlerini öğrene bileydim. Gün-günden daha bilgili, tılsım alemini daha çok tanıgan oldum. En esas işini yer astı ateşine bakmak kaidelerini öğrenmege sabırsızlanaydım. Hocamdan hep sorap duraydım. Hocam, yerastı ateşi koruyucusunun esas vazifelerini ne vakit öğrenmege başlayacağımız? Ama o, men daha hazır olmaganımını aytaydı. Böyle etip bakış sihirbaz, bana karşı adaletsiz olganını düşündüm. Yerastı ateşine sahip çıkabileceğime emin edim ve onu hırsızlamaga karar verdim. Ah, ne kadar haksız edim. Bakış sihirbaz benim kara düşüncelerimi öğrendi ve onlardan vazgeçmemni tavsiye etti. Ama o fikirler aklımdan hiç çıkmaydı. Gün-günden yerastı ateşi dışarıga çıkarılıp adamlarını sevindireceğini daha çok hayal ettim. Gecenin birinde sihirbaz yıldızlarını sayıp boldurup yatkan arada men ateş yangan odaga gizliden kirdim. Bana ocaktan tek bir kömür danesi gerek edi. Demir maşaların ocakka tiygenimden omuzumda sihirbazın elini hissettim. Taş Yürek, dedi o. Sen beni dinlemedin. Yerastı ateşinin sırlarını tek sen buna hazır olganını bilmek mümkün degen edim. Ama sen ilim bilgilerini genişletmege istemedin. Aşıktın ve güzel kırmımızını saklamak için asırlar devamında şekillengen tertipni bozacak işke tutundun. Men ağlamağa başladım. Ne kadar cahil ekenim. İşte o vakit sabır ne olganını öğretmek için sihirbaz meni 8000 yılga
суу ve керичтен шекилленген сталактит ичине капады. Эсеримдин 100 жылы девамында табиат өз дүлберлиги üzerinde büyük sabır менен чалышканына шаат болдум. Энди ise Энвер ve Лейла, артык хикаямны билген соң, барыңыз ve бахыш сыйырбазны тапыңыз. Бар ve Наврезни куртарыңыз. Белки мага да жардымыңыз тиер. Чүнки эсирге алынган соңра бахышны көрген ilk insanlar siz olacaksınız. Балалар таш yürekке пек менен дарылганларны билдирдилер. Onun manalı hikayesi Leyla'ны pek heyecanlandırdı. Artık o bakır sihirbazını taş yürekке yardım etmek için de tapmağa isteydi. O hatanı anladı ve yapkanlarına pişman oldu. Dostlar kobadan çıktılar. Güneş daha yüksek edi. Balalar yerastı ateşi kayda olganını bile ve artık Kalakay Ananın oburga yardım edebileceklerinden şüphelenmeydiler. Yavruklar havada sallandı, Enver'nin sesi eşitildi. Buzluk koba! Ve balalar durgan yerinden gayip oldular. Bu arada Kalakay Ananın evinde obur kızıl kobadan çıkan seyahatçılarımızı görüp tez parmağını suğa batırdı ve saat akrebini akız tarafka birkaç kere çevirdi. Gerçek hayatta vakit keni artqa çekildi. On 4. bölüm. Buzluk kobada yerastı ateşinin kıdırılması. Dostlar balaban bir taş hununun ogunda turmaktaydılar. İçinde eski bik teregi öseydi. O buzluk kobanın kırışı edi. Leyla, bizge 2 tayak tapmak gerek, dedi Enver. Çünkü buzluk kobanın divarları ve tabanı buznen kaplı. Dostlar yakın bir yerde taşka yaslanıp durgan ve herhalde macera sevdaları ya da turistler tarafından kaldırılgan 2 qavi tayakны gördüler. Olarını alıp kobaga kirdiler. Gözleri o günde galereyaga birleşken 2 balaban oda peyda oldu. Kobanın içi bütünley buznen kaplangan edi. Tavandan stalaktitler asılıp duraydı. Tabandan ise stalagmitler osip töpege uzanaydılar. Ama bular kireç taşından değil de buzdan ediler. Bazıları sıranen tizilip girlandаны andıraydılar. Kobanın ortasına geçip balalar stalaktitler-stalagmitlerinin bir arada birleşip direklerini şekillendirgenini gördüler. Buzun içinden sanki kök bir ışık çıkaydı. Uzaktan suyun şırıltısı eşitiledi. Koba pek dülberedi. Leyla, bu kobanın içinde yerastı kuyu var. Tübünde ise ozen çıkaka, dedi Enver bir direkten başka direkke kadar tayıp. Bu da doğru yolda olganımızı izbatlay, cevap verdi Leyla. Ama da bakır sihirbaz, akıl deryası, güldü oğlançık. Hiç erimegen buzları olgan kobanın içinde ateş saklanganı kimnin aklına gelir? Leyla da güldü. Balalar muqaytılıqnen taygaq buz üstünde yıkılmamağa tırışıp yollarını devam etediler. Kobanın her bir köşecigine kirseler bile kuyu ya da ozençikке alıp bargan yol tapmadılar. Tezden bütün kobana aylanıp çıkıp keni kırış yanına keldiler. Yok, olacak şey değil, eminliknen dedi Enver. Kel da bir kere barıp bakayıq. Gizli keçitni görmey kalgandırmız. Leyla başını salladı, şarfını yüksekçe sardı ve Enver'nin ardından ketti. Buzlu koba en soğuk edi. Kızçık birazdan parmaklarını his etmegenini anladı. Balalar da bir kere kobanı dolaşıp çıktılar. Neticesiz. Enver, uşugenimiz için belki keçitni görmey kaldık. Kel endi men o günden keteyim, sen ise ardımdan, teklif etti Leyla. Öyle de yaptılar. Kobanın en terin yerinde toktap divarlarına ellerin entiyip bakmağa başladılar. Ama yer kalın buzden kaplangan edi.
Лейла тизлерине отуруп бармакларыны нефеси менен кыздырмага башлады. Энвер де айнысын япты. Бираздан сууктан көзлөрү яшланмага башланды. Көрмеге да курулду. Лейла атеш карталынын канатыны хатırladı. Яшасын! Темирчилер ойлы түшүнчелүү болганы не güzel. Балалар канатын чантадан чыгарып, абычларында сыкы туттулар. Яваш-яваш бармакларынын учундан башлап бүтүн тенлерине сыжак яйылды. Кызындылар. Лейла бахышнын идеясы болгон бардак үстүндө де буз көрүп, канатына оңа тисетти. Лейла, мен пек болдурдум галиба, эснеп деди Энвер. Кызынган соңра ойле ола, деди Лейла. Балалар жакшы этип кызмак же бир аз ыратланмак же соңра кыдырмаларына девам этмек үчүн бир кач дакыка отурмага карар бердилер. Лейла атештин канатыны бардак үстүнө койду, өзү эсе Энвердин янына отурду. Чокка бармай балаларны юкул басты. Олар өзенин давышлы шырылтысынан уяндылар. Көзлерини ачкан Лейла үстүндө атештин канаты олган бардакка якын дивардаки буз ырыгени ve артында кара кириш ачылганын көрдү. Энвер де уянды ve куба дивардаки ырыген деликке тикилип калды. Балалар бири-бирине бакындылар. О кадар вакыттан бери кыдырганлары кириш иште болса керек. Не deydi кар темирчи? Сувдан кечип сыланмамакмы? Тапмажанын жабабы азыр. Буз катып калган сувдур. Буздун үстүндөн кечип болсаң, сувдан сыланмайып кечип болурсуң. Ама да бахыш, тапмажа устазы. 15 bölüm. Bahış sihirbaz nen көрүшүв. Лейла атештин канатыны тез-тез чантасына койду. Энвер ачылган киришке бакты. Узакта ышык янайды. Онун үчүн де олдукча жакшы көрүнөдү. Балалар калын буздан кечип, аяклары түбүндө куруу ve ич тайгак олмаган земин олганын дуйдулар. Сессиз bir-birini elinden tutup öge aşıktılar. Yer astı özенчиктин шырылтысы да айдын эшитили, авасы ise кет-кете кызайды. Достар bir kaç dakika keçкен соң keçit баягы кенишлегенini ve ögde балабан кемерли bir odага çevirilgenini көрдүлөр. Кемернин артынан төгерек bir oda, onun ortasında ise taştan ocak kurulgan edi. İçinde ateş yalınları oynay, kömürçükler korlana turaydı. Bu odanın tavanında Kırım'nın haritası sızılgan edi. O tamam ocakның töpesinde yerleşeydi. Tavanın kalgan yerleri çeşit temsiller ve yıldız uyurularının semalarının bezetilgen edi. Balalar resimlerge bakar eken divarның birinde bir sofa, üstünde ise bir kimse yatkanını görmey kaldılar. Энвер мен Лейла yıldız uyurilerinin adlarını hatırlap aytıp odanın içinde yürmekteydiler. Şu dakikası birinin iniltileri eşitildi. Balalar uzaktaki divarının yanına aşıktılar. Sofanın üstünde gözleri kapalı alda inildep yatkan uzun beyaz sakalı kartını gördüler. Bahış sihirbaz, oca, lütfen uyanınız, dedi Enver yatkanın omuzuna yavaştan dokunup. Kart gözlerini açıp balalarga şaşkın baktı. Kimsiniz? Mında nasıl etip kelip çıktınız? Soradı sihirbaz. Şu dakikası da özü cevap verdi. O kadar hastam ki birinin kelmesini duymadım bile. Bahış sihirbaz, dedi Leyla. Biz tatalarınız Kalakay ana ve obırның ricasıyla yanınızga keldik. Olar yerastı ateşi ne için kızdırmaganını ve Kırımga bar ne için kelmegenini bilmege isteyler. Ateş ne için kızdırmaganı endi özümde anlayım. Sihirbazın yerine cevap verdi Enver. Köresin de ocak hastalandı. Ocakını bakacak kimse yok. Sihirbaz gözünü kımıp
Оғланчык doğru айтканын билдирди. Соңра көтерилип отурмага тырышты, амма бежерип боламады. Яткан алда лафыны девам этти. Балалар, адыңыз не? Менин адым Энвер, деди оғланчык. Менин эсе Лейла, жооп берди кызчык. Кобама хош келдиңиз, балалар. Зорланса да, деди хаста. Мени тапып олганыңызга көрө, сиз бек жесур, акыллы балаларсыз. Таталарым биле отурган еримни билмейлер. Мен бу кыш касталандым. Ер асты атешини бакмага күчүм жок. Я не болачак энди? Коркусуну гизлемейип сурады Лейла. Эр вакыт кыш болгонуну эч истемейди. О язны пек себейди. Касебет этме, жаным, деди карт сыйырбаз. Белки берабер түшүнүп, атешни туташтырмактын бир чаресini тапармыз. Лейла шу анде Эдие акында хатырлады. Бахыш сыйырбаз, биз сизге бош кол менен келмедик, деди о чантасын ачып. Таталарыңыз сизге бакшыш жоллады. Бу эле айтып, кызчык бардачыкны чыгарып берди. Эдиени көрген бахыштын көзлери томарланды. Капагыны ач, лүтфен, Лейла, мejалсыз сеснен рижа этти о. Кызчык ойледи япты ве шашып калды. Бардак ичинде топрак, топракта исе мор бакла филиси өсмөктөйдү. Баклачык, сенсиңби? Сурады Лейла филистен. Жевап жерине фиданчыктын япрачыклары титиреди. О керчектен баклачык эди. Лейла бардакны бахыштын эллерине узатты. Онун карт, майышык бармаклары жанлы япракларга, топракка токундулар. Шу дакасы балалардын көзлөрү огунде сыйырбаз ийилешмеге башлады. Агырлашкан көз капаклары ачылды, жүзүндө тебессүм жанланды, өзү да көтерилип софанын үстүнө отурду. Менин таталарым калакай ананын бакчасынан бир авуч топрак мага күч бергенини жакшы билелер, деди сыйырбаз. Яшлыгымда бакчыбан олмага пек истейдим, лакин тагдиримде ер асты атешинин коруучусу олмак жазылган экен. Бахыш сыйырбаз, я бу фиданчыктын алы не болачак? Сиз ону өзүңүздө калтырачаксызмы? Сурады кызчык. Жок, олмас эбет, инкар этти карт. Фиданчык күн ярыгыны көрмесе солуп калыр. О калакай ананын бакчасына кайтып, анда өсүп мейвасыны бермек керек. Жанасы болачак бу иш? Сурады Энвер. Сиз да тууган топрактын күчүнө муктачсыз да. Бу даккада Лейла зынжырчык ве обурнун насихатларын хатырлады. Ичинде баклачык энди олмаса да зынжырчык сага керек бола билер. Сизге насыл жардым этмек мүмкүн болгонун билем, жанлы, yüksek давушнен, деди кызчык. О бойнундан зынжырчыкны чыгарды, кутучукну ачып, ичине бардачыктан бир аз топрак толдурду. Соңра бул зынжырчыкны сыйырбаздын бойнуна асты. Эркес севинди, бек doğru түшүнген. Бакла фиданчыгынен бардачык исе кене чантага жерлештирилди. Бу арада бахыш сыйырбаз энди ожак башында бир шейлер фысылдайды. О яваш-яваш туташмага башлаган көмүрлөрүнүн этрафында айланып, колларынын аракетлер япа, базыда төпеге көтере, асасынын таванда сызылган Кырым харитасындагы чешит жерлерине токунайды. Соңра тантаналы шекилде диварга чекилди. Балалар янына бардылар. Шу дакасы атеш алеви дүлбер бир дивар кеби yüкселип таванга жетти. Ялынлары санки Кырымдын харитасына окшай эдилер. Анна, балалар, илан этти сыйырбаз. Ер асты атеши ер жүзүнү кыздырмага башлады. Кырымдын эч бир көшечиги сыжагындан марум калмас. 16 bölüm. Taş yürek Kenny Bahış'nın talebesi olan.
Энвер менен Лейла тавандагы Кырым харитасы жер асты атешинин ялынлары менен ярыкланганын көргенде раат нефес алдылар. Сыйырбаз балаларга атеш карталынын канатыны ожак ичине ташламага теклиф этти. Канаты жеңилден айланып, биң учкунга дагылып кетти. Лейла о эвине кайткандыр деп түшүнгенинен өзлерине де кайтмак керек болгонун хатırlады. Калакай ананын рижасы жерине кетирилди. Сыйырбаз балаларынын түшүнчөлөрүнө огренгени кеби бойле деди. Энвер, Лейла, сизде кайтмага сабырсызланадырсыз, ама мен сизге Кырымымызны өзүм көргеним кеби көстөрмөгө истер эдим. Бахыш балаларны кобанын дигер одаларынан кездирди. Бойле этип, Энвер менен Лейла Кырым топурагынын эң балабан деликлеринден бири Кулак жеринден йылдызларга бактылар. Жау тепеде кайнап турган балчык кускан янардак янында кызындылар. Жер асты жолларынан бири дагынын төпесине чыкайды. О дагынын үстүндөн ажайып деңиз манзарасы ачылайды. Жер асты жолларынан кечер экен, бахыш сыйырбаз чешит жер маденлерин көстөрүп, оларнын адамлар үчүн насыл файдасы болгонун аңлатайды. Ondan da gayrı insanların ihtiyacları için toprak içinde saklı bütün nimetlerini çıkarıp işletmege olmaganını aytты. Tabiatının servetine muqaytlıqnen yanaşmak ve tabiat muvazzeniyetini bozmamak pek emiyetlidir. Бахыш сыйырбаз ve Энвер менен Лейла ocak янган төгерек одага кайткан соңра анда bir огланчыкны көрдүлөр. Яшына бакканда достарымыздын акыраны эди. Үстүндө белинде токума кушак менен тутулган уч курулуштан тик турган якалы көлмек, башында эсе кийиз шапкеси, аякларында йымшак териден тикилген чызмалар ve үстүндө кыска күрк бар эди. Лейла менен Энвер бирден тарих дерслеринен Кырым сакиндери 100 жыл эвел тамам бойле кийингенлерин хатırladılar. Энвер огланчыктын янына чапып барды ve selam бермек үчүн элини узатты. Таш юрек, сенсиңби? Сурады о. Таш юрек самими күлерек жевап olarak башын саллады ve огланлар кучаклаштылар. Соңра Таш юрек Лейланын элини сыкып ожасынын янына келди. Selam алейкум, ожам, dedi Таш юрек көздөрүнү көтөрмеге утанып. О бахыш сыйырбаздын элини опты. Сыйырбаздын көзлөрү яшланды. Кар талебесini кубанч менен кучаклады. Таш юректин жазасы битти ve артык сыйырбаз шегирдини окутмага девам этечек. Чокка бармай, карт сыйырбаз ve Таш юрек досторунун бузлук кубага кадар озгардылар. Балалар явлукларını азырлап турганда Энвер даянамайып сурады. Демек, жер асты атешинин невбеттеги коруучусу Таш юрек сыйырбаз олажакмы? Соңра бираз утанып кошту. İşte билмек үчүн сурадым. Анда төпеде жер жүзүндө болушулерин энди кимсе хатırламай. Эркес интернеттен билги тапа. Бахыш сыйырбаз күлүмсүреді. Таш юрек эсе жооп берди. Yok, атештин невбеттеги коруучусу да Бахыш адыны ташыйжак. Мен коруучу вазифесине башлаганымда ожамдын адыны алажам. Тылсым алеминин канунлары ойледир. Эр бир сыйырбаз өз вазифесине тайынлы. Onun adı ve miras gibi nesil-nesilden geçe. Asırlar devamında ateş koruyucularının hepsi Bahış adından belli edilir. Tılsımlı Bakça çayırının koruyucularının hepsi de Kalakay ana adını taşıydı. Öyle kanun işte ve onu kimse deniştirip olamaz. Ülkemizin gürleşmesini istesek deniştirmeknin gereği de yok. Balalar Сыйырбаз ve onun şegirdinen son defa kucaklaşıp, sağlıklaşıp, Kırım'a beslengenleri sadık sevgileri için, musafirçinlikleri için minnettarlık bildirdiler. Sonra iki yavrucuk havada sallanılır eken balalarının sesleri eşitildi. Evgen! On 7. bölüm Qaytuv.
Балалар бүгүнкү мажаралары баштаган уфак кубада булунмакта эдилер. Ама шымды сабасы олғаны кадар суук дегиледи. Ойс тылсымлы бакча чайырындагы эвлеринден келип чыккан ве сабырсыздык менен балаларны беклеген тата кардаш кичик саятчыларыбызны буюк кубанч менен кучакладылар. «Машаллах!» деди калакай ана. «Менин кичик караманларым, баарви Наврездин куртаражыларыма бин кере машаллах!» Энвер менен Лейла бул сөздөрүнү эшитмектен бек хош калдылар. Бойле ажайып мажараларны яшаганларына да айрыжа себине эдилер. Достлар Кырым акында о кадар мераклы шейлер көрүп огрендилер ки, керек болса текрар бойлеки вазифени бечермеге азыр эдилер. Обур явлучуктардын ерине асмага жардам этти ве Лейладан баклачыктын фиданчыгы олган бардакны алды. «Обур апте?» сурады Энвер. «Явлучукларыңыз жардымы менен кезмеге девам этсек олурму?» Обур күлүмсүрөдү. «Ах, Энвер, сон дереже мажара севдасысын. Амма олмас, языкки. Явлучуклар тек пек керек болганда тылсымлы хасиеттерге малик болалар. Шымды исе вазифени эда эткен соң олар садеже оюн жериңизди яраштыражаклар». Энвер кокус кечирди. «Айды олсун», түшүндү о. «Бизим аяк машиналарыбыз бар. Насыл болса да Кырым бою аяк машина менен кезмек мүмкүн». Лейла исе өз невбетинде ана бабаларына хабар берилгенинен меракланды. «Касибет этме, Лейла», деди калакай ана. Обур шейни түшүндү. О вакытны бир аз артка чебирди. «Шымда асылында да жума эртесинин сабасыдыр. Сиз олмаганыңыздан тек 1 саат кечти». Балалар шашып калдылар. Керчектен де күнеш да көкнүн ортасына биле чыкмады. Амма да Олар Наврезни куртарып жетиштирдилер. Огилеринде исе баарынын келишинден зев калмак үчүн 1 күннери бар. Энвер менен Лейла тата кардаш менен сагылыклашмага башладылар. Өзлери севген жерлерде кезинип, табиятынын уянмасыны көзөтмеге сабырсыздана эдилер. Картанайлар исе бакча чайырларына ашыка onu Наврез байрамына азырламак керек эдилер. Лейла ве Энвердин чызмалары түбүндө ыриген кар шыпылдайды. Орманда энди базы жерлерде жолдар кардан ачылайды. Балалар айны шу жерлерде жер асты атешинин ялынлары жернин üzerine токунганын тасаввур этедилер. Көк мавы ве ачык эди. Илк кушларынын чивилдеси биле эшитиледи. Дакка Кырымга баары келгени эсетиледи. Жернин тереңдигинде исе бахыш сыйырбас ве таш юрек жер асты атеши артык эч бир вакыт сөнмемеси үчүн кызмет этедилер. Он 8 бөлүм. Кырымга баар келди. 2 haftадан соңра марттын 21 келди. Баарынын кеченин күндүзү тең келген заманы. Кырымда шу күндө Наврез байрамы келди дейлер. Бир коранта бу байрамга азырланайды. Эвлер темизлене ве баар чечеклеринен яраштырылайды. Софраларны дүлбер милли орнеклеринен нагышланган ортүлеринен ортейдилер. Лезzetli күнеш мисалинде төгерек көбетелер пиширили. Татлы баклавалар кавурулайды. Зираатчылар сачуф ишлерине азырлана, чобанлар яйлаларга кой сүрүлөрүн чыгарайдылар. Лейланын карбабасынын битасы азбарларында чок вакыт кечиредилер. Ырыген кардан карарган, берекетлі, ишсевер эллеринен бакылган топракларыны буюк севги ве итина эле алитедилер. Калакай ана бакла фиданчыгыны ве дигер фиделерини бостанда сачты, армуд ве эреклеринин фаркылы чешттерини аштады. Күздө комшуларны татлы мейвалар менен сыйламак мүмкүн болор. Лейла менен Энвер Наврез байрамынын кайда этүф ананелерини эм мектептеги дерслерде, эмде көйдөгү картларынын экаялеринен огрендилер. Картлар да бала олганда эвден эвге юрып, махсус байрамлык түркүлөр йырлап, каршылык идеялар ала экенлер.
Достар да бул адетни жаландырмага истеп, Лейланын анасы жардымы менен Наврез акында ырларны огрендилер. Туган тилинде хош нагмелерни эшиткен комшуларынын капыларını мемнуниет менен ачып күлүмсүрөгөнлөрүн көрмеге пек зевкылуу эди. Буюклер де балаларнын ырларына кошулуп, оларга баар муждесini кетиргенлерге татлы бакшышлар бередилер. Амма эң кичик, эң буюклер үчүн эң кыйметтүү бакшыш ана юртларында жашамак имканы эди. Ватанда жашамак öyle güzel ki, ille de her şey öz тертип низамында болганда. Эр yıl mevsimi öz nevbetinde келсе, кыштан соң баар келсе, баарыны яз каршыласа, язны көз деништирсе ве илахри. İnsanlar аятнын суратында базыда yıl mevsimleri bir-birini deniштиргенин farkına bile бармайлар. Мавы көкнүн yüzüne bakıp zevk almaga, чырлакларынын йырыны dinlemege, Yengil yaz yelçigi eskende duyulgan çiçeklerinin mis kokularından hoşlanmaga unutalar. Vakit her zaman gibi akıp ketkenini, daha da emniyetli işleri olganını düşüneler. Ama tılsım alemi tuğan ülkemizdeki tertip nizamını nezarette tutmakta. Kıymetli dostum, kim bilir, belki aynı şu görünmegen güçnün sayesinde Kırım'da senin ve benim için acayip macera ve mucizeler hiç tükenmey.